lava o se whapopongo Tala Fou Radio Samoa I tala mai Ausetalia. E na ole se furu toru tausanga se tamaititi wa mōria nei le whasioti tangata I se isi fu I tamaititi se furu toru tausanga I le Central Coast I le vai Sanei. O li poti le so wata wai o le vaenga of sosoani whaapavave na wala wane se fale carry-on po le tau le se furu tasi le pōna pō ma maua toai le tamaititi se furu toru tausanga dea ma manuanga ilo na whatawhata. Na tau mo whai e whaavave ane le whanamai Gosford pei ta iele I manuia ngā ruenga la vea ai ma maliwa I lava munmuri ane. O lo whaamatala ina li poti mai le ABC le so e maasani tamaiti e to o lua ma sa whailoa I se kulupu le pōna pō au le tupu e le whaalavilavi na ua tatui se iturou e le isi tamaititi se furu toru tausanga le ua fia. Whai mai leo leo iei mōri mau ma ua wala au neia I la tauia e whesoson yane le suenga pe whaafso tai le Crime Stoppers. O le pōna po e nai le tamaititi se furu tausanga ua mōria nei, ma o le sotula iei le whaamsinonga o tamaiti, o lo o wha au suenga I le mafua anga o le nei whaaleminave. E tatau, ma ua wha maalusia o na ripoti e tangata New South Wales e wha maonia ua awhia I le wha mai positive le I unga wa lātou siaki e whaia I rapid antigen test pe wheangai ma e se whaasalanga tupe e awhi tā la. O le so wha mawina I tangata e toru se furu wha awhi, fitsa lau lima se furu iwa I tono New South Wales ua wha maonia na awhia le COVID se furu iwa. O le ua whaataatia mai le whainga o le ai le ripotina o cases o le COVID te tono New South Wales, wha o ngā ai le Service New South Wales app po le upenga te whaelangi. O lona winga o tangata e tai se furu ono tausanga masidi atu e mana o mio na ripotiane pe a whai ua wha maonia na awhia le wha mai mai a lātou siaki e whaia I o lātou lava whale. O I lātou e whaamaonia mai e le RAT test, le Rapid Antigen Test, ua maua I le whaamai ai le aini aunga e whaalongoina, ua whautua ina ina I ato e whaia seisi RAT test I te tonu le lua se furu whai tū la, pe a ngā ilua mo le whaia o se PCR test. O I lātou e negative a lātou Rapid Antigen Test, e le mana o mio na whaeloina pe li potia I unga I le upenga ta whaelangi I a po le app foi. E to luas futasi isi so I fua ua mau mai New South Wales ona o le wha mai e pe ona wha mawina le luas e furu wha I tū la taluai. Ua lipatia mai Victoria le so o atu I le wha se furu wafe se lau luas e furu fitu tangata ua awhia le luas e furu wha I tū la taluai I le COVID se furu iwa ma tangata e to luas e furu tasi fo I mua mani liu. O le teminei ua o atu le iwa se lau fast food wono ngase le COVID I whare mai, a ua ta ua fo I le wala awa le stete moni tangata whai ngā ruenga le soifua malaloina se to a hafe e whesosoani le whaatinoina o tuipui wha o boosters. Pe a male miliona tangata Victoria ua anga wa ai le teminei e mawhaiona whaia le tuipui wha o popo mo le COVID se furuiwa, ma le asi tia fo I le numero I le anga atu I le lumanai. Whai mai le sui Premier James Merlino o le whaafai ngā ruenga ino ia tangata wha o popo o le awhisoso ani tele le si iti o le mana onga mo le whaia o boosters. O I la tau la ia pe ona wha ilo I tala ma le SPS o le angāri rua I le tui nā atua tui pui mō tangata mātutua le e wha ingoa le wha Britania o Limited Scope Vaccinators. Wa maua fo I Tala Fou wa whaisi to o tele o tangata Samoa I lea stete wa awhia I le COVID I le teminei e tai peila wa fo I o New South Wales. O whaisi tele o whaafesiti wa nginga I le mata upe whaatatau I a Novak Djokovic, a o talitali e pese whaaiunga e whaia mai le minista o whemalanga inga Ausetalia, Alex Hawke, I lona visa. O se tasi whaafesiti ta tele pe o le a whaape I ni a whianga o le mata upu lea I ta penanga le li numero tasi le langi le tenisi mo le Australian Open. O se tasi whesiri o lo tūturi roa au tūstala, pe moni sa le ita uina e Djokovic le sao I lana pepa uru fale mai Australia e whaatatau I ana whainga malanga I le lua vai aso a lumana iai lona sau I Australia. O le teminei o lo whaataria se whai unga le minista Hawke, pe o le a whao ngalo na marusi anga wha minista e wha leo ngai nai le visa o Djokovic. E manatu se tasi tangata e te lele to mai tūlanga o ta longa o le sports psychologist Bradley Bush, a tono le a le a whai nai le ta alo a Djokovic ona o le mata upu pe o nā lia nei, ai u ina a tiri wha malusi ai oia mo lea fo I tausinionga. Ma le taramani muri o lo maua le lei me po e ata le CCTV le taimina ave wha malusi ai se ri mai sini e swafa ia Oma Elama mai lumo se fale Condell Park I le fiafi po le aforofitu le Susana te nei.
Whaino mai li pote le ABC na vaia iata mai me po eata lea, le teimina nga ia nei ni ali se toa lima ma o so whai le taavale na iei tonu o ma whaala la se whana i seisi tangata sai tonu le taavale na iei le na fia. Lo maua le fo i me po eata le teimina po e wha malosi ai le awari i ia le tangata le suafa ia o ma wha o lima ia o toso wha malosi atu i le isi taavale le SUV ma nga i ese ai loa. O le taavale lea na maua i le ono i tūla munimuniane wa susunu i le whae tūla tāne o Green Acre. Ta ua le ripoti walongoina i leo e nisi e leo fia whae loaina i le ripoti se vai ngā tupe e 3 miliona o te tongi se tangata e le o iloa foi. Ina ia toe wha foi nei o ma, lea la na wha matuane le pōna pō, ma ua toe wha tasi marona ainga i le mai o tonga fitinga na whaia le whanama i Blackdown, o no manuanga i lo na tino ma fōlinga. Lo su e leo pe yeise so tanga o le mata upule ai kengi te pasika. O ma na whato atatala mai le whalepui le vai asu tanuai o no morianga i whatau i whala au whasaina, ma le soria o ai inga o le toe tatala i tua. E iei fo isi mata upolo mata i tūpe leo ma le tau mate fo i le toa tele o tangata i sini i ve singa i le vao nisi o ainga mai atunu o sasa e tūtonu e wha amautu i sini le fo i wa faisi toa tele o tangata ua mariri wai. Tala nale video Samoa mo le nei au oli se swa poponga le aso atai au fa soifuia.